croeso I canol Lisbon ym Mhortiwgal. Tra wneud y gwaith ymchwil cyn dod mas yma, deithon ni ar draws y lle nesaf yma sawl gwaith. Fi'n meddwl mae'n deg I weid bod y lle ma'n... creepy? Ac yn weird, eitha gwahanol, a ddim rili'n siŵr pam oedd e'n dod lan trwy'r amser. My name is Sofia and we are in Hospital de Bonecas. Dolls Hospital comes since 1830. In this moment I think that we are the only dolls hospital in the world that repair all types of dolls. Edrych fan David. Mae'n y bag gyda gwyneb babi arno fe hyn. Nawr, yn y gyfres yma, ges i'r fraint o mynd I Chernobyl. A oedd hwnna, mae'n deg I weid, un o'r llefydd mwy creepy a eerie fi wedi bod I erioed. Ond mae'r lle yma yn dod yn agos iawn. Dwi ddim rili neud fi'n teimlo'n gartrefol iawn, I fod yn onest. There's miliynau o lyged yn edrych ar ti ar yr un pryd. Here is the place where we have all materials to repair actual dolls. We have arms, legs, new faces, a new hair, new eyes. All these things to put in actual dolls. Here we to repair teddy bears, since these small ones to big ones of shopping centers. We make new clothes according with the dolls, and we to make clothes for childs. For you see, we have all. You can choose all things. Oedd gen ti'n yr un pan oedd ti'n fach? Na. So how many dolls do you have here at the museum altogether, do you think? Oh, thousands. More than 3,000, I am sure. Ti eisiau cael cysyleth? Pwy sy'n gallu ffeindio y doll mwyaf creepy yn yr amgueddfa? Na I roi 5 munud I ti. O ti wedi ffeindio doll creepy da? Do, fi'n meddwl, Just achos, like, a bald patch, ffaith mae'r llygad wedi mynd, sy'n nghanol I arall sy'n edrych yn really creepy. Ond wedyn, nes I just troi rownd, wan yn sylwi y clown sy'n lan yna. A bron cachu fy hunan. OK, 3, 2, 1. Ie, digon teg. Ni sal, neu fe. Have you seen the film Chucky? No. No, Chucky, no. Annabelle, no. It is horrible. Ti'n disgrifio'r profiad yna? Eitha odd. Gwahanol. Ond hefyd weirdly nice. Oedd e'n odd. Confused. Yeah, confused yw'r gair. Os chi ddim yn hoffi dolls, ni ddim Na. ar argymell mynd yna, ond ie, oedd hwnna bach yn wahanol, fi'n meddwl. Yeah. Mixed emotions. Ooh, okay, not old.